kanyang laki din. Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir, ay ma'am. Naladaw ka ba na niya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga? Bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ha? Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Ha, kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man, 1,000 pesos? Ay, katsana bali uray nangi natabagay mo mat. Ha? Agpaiso? Ay, paikakto pa'y nga ro diti, silang-silang na. Ay, kat, ad-adamanan abagay mo ano pa ikam iti glitters na. Anya? Manang Elma, inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inong tanak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod. Kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas. Ngam idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanonotak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ongtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa lang nagtimpla iti kape manang. Ay, kat mabisinak ka, Rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawadak ngamin anakarieng. Ay, kat ag-alarm kayo ngamin, Wan, kastantaw ti aramidag. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw analadladaw kayo. Bakay, ito pa mo na itatibay. Tanay, rabing. Maturog tan. Saan pa'y analpas na ito buy-buyak at drama? Maladaw kan tumanan na mariingay. Siyak tumanan ti papasulam no maladaw ka yung opisina yaw. Saan ka kadi amadanag ang lakay tag-alarm akon? Masigurado asaan akon amaladaw inton bigat. Bakit? Agreeing kan? Agreeing kan, nagununin di alarm mo. Agreeing kan? Bakit? Anay ko! Apay nga agsipat ka ngay! Nagsakit! Ay, naladawak manan! Nag-alarm ka mang, saan ka mo tabi mangaw? Siyak may tinakaring. Kunak ariingan na! Kita man jay oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y, sakbay ka asumra kaya trabaho. Ay, saan? Bala, makaamu ka nga raw. Manang Elma, Ay! nalpas mo ka din di trabaho? Ay, jak pa'y narugyan. Agrita tsak pa'y mo. Ayan na ni manager. At the meeting na. Nasaya at matawan. Sakting bilin na mangkita ka dagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan matan? Sikakit di mat. Apay kumasaan? Sakmat ti maungtan. Saan mon ang report? Malagip mo ka, dida in-order mo kanyak at yudoran. Kat di mo pa'y matintad. Adan, si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag kasi Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de, oray ibagakan ka, saan mon abayadan di in-order mo? Kahit mo asawan? Ilibre? Pasurutak pa'y kiti na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Ay, ubububon. Sige. Ay, saan ka nga i-report? Sige. Agtrabaho ka nga ro dan. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wala. Ay, ngam na eh. Kalpasan na nag-retouch ka. Agtrabaho kan,
nagretretat ti inararamid mo, Manang Elma? Saan mat si kamot? Mangan takit din taamom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planwam. Opisina ditoy ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay, diya kayat apadasan. Ung tanak topay ngay ni Mario? Mas daawak man iti day jay a Mario. Sekretary lang ni manager. Kasla sinon ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbilin ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? One. Urayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbanikaw sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot nga ong tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramid mo? Amumlatan intuloy ko ti nagretouch. Ay dagito'y duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock na gito'y. Kasi daawam ko ma. Para niya dagito'y aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko ma tinakaskas daaw dita. Wen angam apay uri la dua. Uray la talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ito yung cellphone ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay da kita nga alarm clock iti parbangaw. Anya laki day. Ilma, agling ka. Ha, di alarm clock ko ngay. Apay di mo mangmangag. Agigid-dandan nga gununay. Ay, aywan, nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siya, tinakaraing anasapa, agapo ka na kitang alarm clock. Iso anapan ako naglutaw. Kit ita, nakaluto akon, agun uni dalata. Agam sika, nakaturog ka pa lang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario? Apay, sir. Kunam asaan na naladaw ni Elma, iti awanak. Ay, saan mo talaga anala daw, sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti daytoy abaro a sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno jim baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy abran kin kulay. Ay mong gayam, nagatangam iti dayta, nagumatangak mamet. Ne, umapal kayong samot Ni manager talaga. Oh, ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? Ha? Ne? Anya ti orasan? Alas 9. Ha? Itala nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa'y dahito yung mauawag kanya. Mariaw, anya jar aribungbungan da yung opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no, main office. Mayat man. Ne? Apay nagkatawa ka. Sana ka di arumbang nagkatawa. Awan ton timang sitakan ya. O, saan mo ka di adamagan? No, asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan ko na? Ni Ma'am Dilayla. Anya? Ni Dileg? Day kaabay ko dita opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Iso itan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti diling? Ta iti pudno anagan na, Dilayla. Kasano ang mapasamak da ita? Idinto ta, mas nabayagak pa'y nga amang ngam isaw. Ay, duduogan akong ditoy. Sanak pa'y anay promote!
Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day ta kanam. Saan ka di naimas day ta ginatang ko abo alitson? Awan ganas ko amangan. Ay, kaya di nakitaan iti nasakit Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita makauwit ka pa ilaang may. Amaw ni Diling ang katrabahwak. Ngay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna. Nai-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso unti manager may. Ay, di na manrabakan iti kasla bakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Iso okay din tin promote na. Anya laki din ti kastuyan. Kasano na pasamak na ita. Kit inaldaw ka mo ta sumsumra kanya trabaho. Iso unti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan da ita nga impadamag mo kanyak bakay. Bad news da ita. Talaga bad news. Bakay, ayan na nga'y dagiti alarm clock mo, nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din Uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Ni magayam diling ti manager yawn. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yawn, uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na, day ta diling. Sa kumati na i-promote. Ito ay, rumbaga si ka, adayo na lalaing ka, nga mitidaya diling. Iso abay amon. Uray maladawak amariing inton bigat. Ay sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kaw. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimag. Awan timang sita kanyak, uray maladawak. Agsagay sayak pa'y kalpasan ti panagtimplak iti kapik. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayam ko ti manager, oh. Ay, nagmayatan timbangan dito'y aircon nga office. Awan ti umay mang sita. Naawatan dakmot siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, nanganak ko. Ken may sa aldawan. Umay ko lang iyawat da ito yung memo para king ka. Memo? Apay mamemo anak? Basaham latan Ay, aguray ka tag chismis tapay man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Uwan, ma'am. Kasla ka seryoso. Ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpay mo't. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am ta. Angam dito opisina, sa bali mo ta na salitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabali mo ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tamimuan ka manin kunaktumat. Unay kamatan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo na ita skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibagak bagay mo na ita sapatos mo. Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo day ta kulot buok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, suren. Si kamat san kan amang angaw. Mala, inak man lag trabahon. Kita tuman di output yo. Ay, wan ma'am. Ay, grabe matikin na istriktunan. Salbang. Ay, agreeing ka. Agreeing ka na. Nakaringkan? Nagsama pa yabakay. Bumangon na kontanay, narigat ang timala daw. Kunang man nun ni diling ti manager yawn. Ay na, perme, ti kina-stricto na si ka. Agnakam ka nga ron ita na bakay. Kahit agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog akbay. Saan ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan, di masapa ang mareeng, kan agluto iti pamigat.
Nagmayatay na biyag tikas tao. Yun na, yalaki na. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Dan March YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.